o gorogile Professor Moremi e fela go gorogeng ga ge magagesho re sa lebeletse lebaka la gore go na le tše e leng gore mohlomongwe di swantše di fetišiwe go tšwa ka kua ofising ya Professor Moremi tše e leng gore go bohlokwa kapa di bohlokwa gore motheeletši o swanetše a di tsebe le gore ke eng ntwe a ka kgonang go e berekiša ya mothuša ka sela le sela ke eng ntwe ka kgonang go mmerekela mola le mola le mola jwale o gona Professor Moremi mo go mentle le go sena sebaka ke ya gona ka kua go yena ka mola gore a tšee le kopelwana ke moka atamiše motheeletše go le gausi mo a re theeletšego a le gona Professor tate ka kapa a ke go tame ke bue ke dumediše magoši ka moka ke bue ke tamiše magagešo ke dumedišeng baruti ba porofeta ke ya le dumediša mangaka a setšo ka dikerekeng tša go fapana ka troning thobela ke dumediša batheeletši ba bagolo ba MCRS ke bue ke tamiše magagešo ka dikgokaganyong tša leago dumelang bagešo ke ya le dumediša kgole le kgausi mo le lego gona malome ka kapa a ke go tame ke tsebiše batho re be re sa le gare re sa boledišana le ba bang ba balli ba rena ka fa ge ba bona re tšere nako magagešo kgole le kgausi mo le lego gona go na le ditsebišo tše di tlong go ba gona fa ke re ya mathomo ke e lokiše ka mokibelo koša e tlabe e le ka mola Falbanka re na le phekolo ya meropa bagaditle re a kgopela gore le beng gona le boledišaneng le lokišeng dilo re se ka tla ra re mola re fihlile wa tla wa kry-a e le gore ba re mang a gona mang o ile kae mang go dira eng re tla be re bina gaditle magagešo re thuša leloko la gaditle mabapi le tabeng ya mathata matshotlego matshwenyego a e leng gore ba na le ona and then re kgopela badimo bohlale ka lebaka la gore rena ga re ne maatla a ne le modimo wa badimo ba rena bagešo o e leng gore ke yena a re bontšhang ka mehla le ka matšatši gore go senyegile kae re ka lokiša kae jwang a ba re fa le ditaelo ka mokgo a ka beng a kgona ka gona ya bobedi tsebišo ke gore ka Sontaga re tla be re bina ka mola lefaseng la Mpheleng re tla be re le ka mola Mpheleng re le ka mola sekolong sa Mpheleng re le gare re thuša bana ba sekolo ba itemogela mathata a mantši matšatšing a bolekgono go na le sekolo ka mola Mpheleng se bitšwa Sebakanaga secondary school re tla be re le ka mola re bina re llela gore magagešo bana ba rena ba tsene sekolo gabotse bana ba tlaišega matšatšing a bolekgono bana ba goga boima matšatšing a bolekgono bana ba tlaiša ke batho ba gabo rena batho ba baso re a tlaišana re tlaiša bana ba rena re ganetša bana ba rena go ba le tšwelopele re ganetša bana ba rena gore ba be le bokamoso bo bokaone re ganetša bana ba rena gore e tlebe batho ba bakaone mo setšhabeng sa gabo rena ge o le gare o šetše ngwana wa motho o moso morago o le gare o mo tlaiša gore ga a le sekolong ngwana a palele ke go focusa o tlaiša ngwana gore ga a le sekolong a palele ke go ba le tšwelopele magagešo ke tshotlego kgolo godimo ga bana ntho e diragalang a ke e rate ebile ga re e thabele a go bose magagešo go bina ka gare ga sekolo o thuša bana because re lebeletše lebakeng la gore bana ba ka nako ye re binang ke nako ye e leng gore bana nkebe ba bala e le ge ba itukišetša gore magagešo ngwaga o a fela ba tle ba kgone go phasa gabotse ba tle ba kgone go swana le batho ba bangwe le bona ba e leng gore re a ba bona ba kgonne go atlega mo maphelong a bona ka lebaka la thuto jwale ge rena re le batho baso re tlaiša bana ba rena e sa le ba bannyane re ba thoma ka gare ga di-secondary bana ba tlaiša ke rena re le batho ba baso a se taba e botse ya go swana leo ke mo le bonang ka gare ga sekolo sa Mpheleng ba re kgopetše gore re tle re ba thuše therešo ba gagešo ke dumetše ka re e re ketleng ke leke gobane mmereko wo ko wa bagalabe bagešo ge nka gana ke tla otlwa jwale ke tlo ba ke le ka mola Mpheleng ke a kgopela lefase ka moka magagešo kgole le kgausi mo le re theeleditšeng re rapedišeng bana ba dikolo ka mokana ga bona re sa kgethe bana ba tsene sekolo gabotse kore lengelo ile le sa hletšeng bana ka gare ga sekolo ke a kgopela gore bana modimo nkano le senola modimo wa nka le senole bana ba tsene sekolo bana ba tlo ya sekolong wa kry-a bana ba ya go tlaišega re bophelong bo bothata mo e leng gore dipula le ge di tla bana ba šetše ba no ba le poifo ka lebaka la gore
o ka re batho ba ba sošetse ba tšea kgato e kgolo ye e leng gore ba e raloka ka mogare ga dikolo ene ga ba e raloke gabotse ba e raloka ka go tlaiša bana jwale taba ye nngwe še yona magagešo ka birthday yaka ka di-24 ka heritage day ke kgopetse batho gore ba ba sokolang ba seneng selo ba llang ka mehlale ka matšatši ba seneng maroko ba sa berekeng ba sa nyalwe ebile ba sa nyale ebile ba dumang go bona ba atlegile maphelong a bona ba ye ka gae ba ya go kry-a bana bao e lego gore batswadi ba bona ba išitše ka gae ba re batle ba thwase ba ithute bongaka ba setšo ba ithute go alafa ba ithute go thuša batho ba ithute go kwela batho bohloko magagešo ke ba kgopetse gore batle ka gae ke ile ge ke tsoga forogo ke kry-ile go tletše kudu ka kua gae ka kry-a go tletše batho ka re ya modimo o a phelang modimo wa badimo modimo wa mašole o a re file go mmereko magagešo o kgata tema e kgolo setšhaba sa modimo ke se gore bana ba ka ba thuša bana ba ka thuša batho ba se ba se tletšeng fa ba bona ba tletše taba ya nnete ba bona ba atlega ba bona tšeo ba di tletšeng magagešo di phethagala wa tseba modimo gore a ka tsena ka gare ga batho ba le leng gore be ba le kua gae magagešo ba thušege dilo tša bona tšeo ba di nyakang mo bophelong ke gore di phethagale ka mokana ga tšona a ke leboge radio ye wa tseba radio ye ge e go eletša setšhaba se yakwa radio ge e go eletša malome ka kapa setšhaba se yakwa radio ge e go eletša batho ba latela radio ge e go eletša go ka no founa batho ba ba 5 mara go ka re kgopela batho ba ba 40 o makala go tlile 140 something ya batho e tlile o nyaka thušo jwale ke se ke se bolelang ka mehla ke re go fitlhile nako ya gore batho re ithute gore mmereko wa badimo magagešo re swanetše re o berekeng ka nnete go sene bofora pele ga sefatlego sa rena re tšhabeng modimo ka lebaka la gore go no bereka o lebeletše go ikgola wena o gapa kgomo wa lefiša go bega botse magagešo a re lekeng ka maatla ka mokgwa re ka kgonang ka kgotlelelo le thekgo modimo go tsohle ka moka tše re di dirang gore lebeletše nako ya dineo ya gore re tle re kry-e dimpho yetla jwale malome ka kapa ka gore rialo be ke no ba ke tsebiša batho gore go sasa ke tlo ba gona ka gae ba tsogele forogo ba tlo nkry-a batho ba ntlhokile go thoma mantaga la bobedi la boraro ke se gona magagešo ke ile ge ke dutše ka kwa ka kua gae ba re moroka a re gane ngwana ka o thuša batho mara fela re kgopela o naganele mmele wa gago re kgopela gore o naganele mmele wa gago re kgopela o ye go khutša fela matšatši a mararo wa tseba ka kwa motswadi ka kua a llela kudu ka kwa bo mohumagadi ba llela kudu ka kwa le bana ba re tate re kgopela go no ba le wena gannyane e no khutša matšatši a mararo fela and then o tla tlo bua o thuša batho ba re go sepetše bana ba ga go šiba o ba rutile mmereko ba tla be ba le gare ba kgatha tema ba thuša bao o dumang gore ba thušege nnete magagešo go bile jwalo ka kwella batswadi ka gore ka nako nngwe ge motswadi a bolela o swanetše o mo thieletše ka ge le kwa le bebele re bohlale ba mathomo magagešo ke go thietša mmago ke go thietša papago ke go thietša motswadi motho o mogolo wa leng kgausi le wena o e leng gore o go fa maele jale ka gore yalo ke leboga kudu setšhaba sa gešo a ke leboge wa tseba ke bone melaetša e mebotse ya go mošetša letšatši la ka la matswalo magagešo le kgathile tema e kgolo ka mo letlakaleng la Facebook ka tla ka bua ka thietša radio go be go tsene the right reverend Malefo moruti mopapa a ne le ntate ka kapa ke kwile magagešo melaetša mebotse e le ile la e romela mo go radio ya gešo wa tseba ke ile ka re ge ke thieleditše ka re modimo magagešo o ria dilo ka tsela ya gage wa tseba ke ile ka kwa ke thaba kudu ge batho ba nna ka letšatši la ka la matswalo magagešo re leboga kudu le go feta a gone se nkareng ke ne le pelaelo go sona nna ke lebogile ke tiketlile ke buile mmereko wa ka e sale wa go thuša batho ka mehla le ka matšatši go ya le ka mokgwa re berekang ka gona malome ka kapa ke le lebogile kudu le mopapa ke be ke thieditše lenanego le fela ke be ke le kgole ke be ke thieditše se sengwe le se sengwe se se beng se bolelwa fa ka lebaka la gore radio ya gabo re na le ge o le kgole o no kgono tsena mola linking ya gona mola wa thieletša ntho nngwe le nngwe ye e leng gore ya bolelwa mo radiong ya gabo rena ya motse ke ile ka leboga thata magagešo modimo wa lešoko wa phelang modimo wa go kwa wa go kwela bohloko modimo wa ditšhegofatšo nke a le lebeleleng a reng ga e fa ba bangwe mahlatsi le lena a lefeng wa tseba kgati e kgolo ya dira
ke gore moloi ga go thibile ka mmereko wa bone o bereka ga go thibile ka lenyalo a bone batho ba etla ba kokota a go thibile ka gore o tswe tseleng a no bona o le ngwana mongwe wa go thoma go ba le tlhompho a go thibile ka lebaka la gore magagešo o je tšhelete a no makala tšetši le lengwe o buile o dutše ka gae o dira se sengwe se se botse sa go notekgatlha wa tseba mo bophelong nako ngwe ne o ba le nako ya gore o te thabiše wena fela ke re kgati ya go betha ba babe ba e leng gore ba re naganela dilo tše dimpe e le go batho ba e leng gore ke ba mmušo wa leswiso ke tšwelopele phethang ditaelo magagešo lefase le malome ka kapa go fasagana batho a ba rate go bona batho ba tswela pele batho a ba rate go bona batho ba atlega batho a ba rate go bona batho ba e ba le bokamoso bo bokaone wa tseba ge o ka lebelela ka mokgwa o šomang ka gona malome ka kapa wa tipotšiša gore mara e ka ba modimo wa mpona modimo o lebeletše ntho nngwe le nngwe bothata bo bogolo mo re nne le batho ba e leng gore gore o tswela pele ba go bofa maoto gore o tswela pele gore wa le kuka ba le bušetša fase ba re wena o ema gona mo jwale ntle le ditaelo ga o tloloka batho a re phetheng ditaelo batho a re tikemišetšeng re sepela tseleng ye thata tseleng ya go ba le meetlwa ge o ka feleletša e le gore o kwa bohloko ba ge meetlo ya go hlaba wa ema mo go tee e tlo go hlabela ruri fela ge o ka tikemišetša gore ye meetlo le ge ntlhaba pele gona ke aya o feleletša o fihlile mo o yang gona o se ka sepela leeto le e leng gore ga o tlo le fetša kore go o le ngwana wa sekolo make sure gore ge o thoma khoso o wa e fetša se ka thoma khoso ngwago and then wa re ngwago o tlang ke tšhentšha khoso ke ya go dira ye nngwe ye e rileng dira khoso ye e leng gore ge o e thoma wa e fetša e tsenela lebelo le e leng gore go o thoma o tsena ka gare ga lona wa go ba mowile o seke wa tsena o re nna ke ya go jewa o seka ya sekolong o re ke tlo ya mara ke tlo feila o tlo feila ka nnete e ba le tumelo o phethe ditaelo o di babalela ditaelo a di bose batho ba bantši ba fela ba re mara morokana re o phetha go fitlhaneng o phetha go fitlhelela nto o e nyakang o e kry-a kore wa bona malome ka kapa ge o ka re nna o ke nyaka go aga double story ye e leng gore maybe ne le room tše 10 phetha go fitlhelela o e kry-a le ge e ka ba le room tše 2 kua godimo o tla bo kry-ile ntho o e nyakang o se ka phetha taelo le kgone wa re o phetetse for 3 years no nna ke le moroka ke tlhapa ka taelo every day why ke na le dilo tše ke di nyakang malome ka kapa batho ba bajo ke ile ka bolela lentšu le lengwe ka re ge nka bona ke agile le ge e ka no ba clinic ke tlabe ke phethile nneo ya ditoro tšaka bana ba ka ba tlatla ba aga sepetlele se nna ke nyakang gore se agele so ke a leka ka mehla le ka matšatši kore ge nka e aga clinic ya rumo tše 3 ke tlabe ke dirile se toro yaka e reng ke se dire ke tlabe ke dirile se e leng gore se tlo gola setšhaba sa gešo se tlo gola batho ba tla ba fola batho ba ba gabotse jwale tumo ya ka e kgolo ke gore batho ba baso a re tlogeleng go gobatšana batho ba